Shubor nakaslem jong unongsan hima. Meghalaya Youth Federation East Khasi Hills haka arpu artarik ujiliu arajar arpu ar kaalej ban pakhang iko office trekam jong Khadi and Village Industries Commission kabadan ha Oakland Shillong bat pensangi ru shisundon ni kinong tre namar bakim buram yang di kesingi kerpang kabade kesyuti ban ken ma buram ya umelung Thomas Jones. Haba keseng kalalet banjure ban ya keren bat nong peniat jong katek office uni nong peniat ula pen bat pen ibor ya keseng dak ba kedokti bat keren dikitien bakhor keseng ha kajing ya keren kak tu kat nepor bat kinong peniat kala phak khang shisendon bat pen sange ban trekam kala phak ru ka kherwo banang ni shakmat ki office trekam kim de ban pli ha ki singi shuti balabo dak sarkar bat ki de ru ban buram ha ki singi kerpang इनको बंद करो ना उसको बंद करेगा हमारा स्टेट का ऑफिस नहीं है हमारा है सेंट्रल गवर्नमेंट का और हमारे जो गवर्नमेंट से कोई हमको ये नहीं है परमिशन नहीं है ये स्टेट का नहीं है हमारा ऑफिस ये स्टेट का है सेंट्रल का है सेंट्रल क्यों उधर से स्टेट लगाया स्टेट ऑफिस नहीं देखो स्टेट ऑफिस स्टेट लिखा है सेंट्रल का है हमारा देखो स्टेट लिखा है क्या स्टेट लिखा है अरे बाबा स्टेट यानी ये अपन मेघालय लेकिन कंट्रोलिंग हमारा सेंट्रल का है ये क्या है तो पढ़ो ना इसको ये हमारा सेंट्रल का ऑफिस है नॉट स्टेट यदि बंद करना है तो सीबीआई से बात करो एसपी साहब है आपके ऑफिस में नहीं है उनको पढ़ना नहीं आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ये सब हमसे लागू है ये हमारा सेंट्रल का है ना वो आप भी जानते हो ना ya atas apa jawab clear yang pada lantai kanika jungan khang jungi mta sni kabe de kanika office nga Khadi berka Village Industry kolom baki mia burom ya kanika sni kerpang jungi aba nakagalang government lu kalapan benai ka sni shuti tambang yewan jurip mangi ngilap bakani ka khamya burom ya kanika sni kerpang jungi tanelang asem jungga MIF jungga East Khasi Hills ni yawan ningi jurip bangi wan khang Sekolah apa kajingan kan jong yang ni laba nong ba de cha jong kan ka office pun ya mele ban so thu lang ani ban buram lang ya kayo Thomas John mo bala de we na peng jong di kiru mi khmat bala pen mi ya ka tin khasi jong ni ta be dim ta ngai kren ngai yu ban le ga ma ya kila khang ya mta sni ta kani ka jing khang jong ni mai khang khadap sundan kadi tang ma ya ka man pen ik we ka menta bon nong buram ya kani ka sni kerpang ta kata ini wan ya pentai kani te ni kerpang ru ba nang ni khmat ru kiwe fesu kin buat berkin buram ya sni ka bade ka sni jong state jong tu le persha batu abede tu paru amara bagani kamde re jong state yu ka de jong central ta abede kata pat kalau bun mde jang kani bun ki central office ki akang tapi mau marui simet mau melam sotu mau urusan Meghalaya ru di Buram. Kalau kata nilai keren
minta panggilan kang ya. Ini lembaga juga ngana bahab ya kang ya kini beri enforcement office tu. Beri ni lang kaseng na bilang untuk boro, benong ya kang enforcement kami haban kang. Maka ni kada 24/7 bangi dan kambek. Abi di kulit na kini spike you, ikitu kami habang ya kang. Maka itu kini jinga dah kini shield jongi, ikitu kami habang ya kang. Abi di kini kambat kide hiban kang nama kide hiban buruk. Kidon ini kibadai khasiru kibadai khasi tagi asautu tagi ini kibadai kita kharpat kimda asautu ni habda pensautu taram dei rak tin ga bajai jai ni hab yakren ka sur ka ba kenapa ini hab lam pensautu ini. Em khi khá là khá như thăng là đi vào đó đây tăng lo bagi mbak ban khang ban jong ngipat ke di ke alok long ya pi police station ni ke cũng là ban khang nomor tu de long 24 ke hukum kini apa jadi mesti iya wala ada ka di ke central government ne wala ada ka state government ne bodo ni posted jong ni तो इसने वो चालू है, उन्होंने भी बोला उनका हमारा योगा डे अपना योगा डे जो मैंने अटेंड किया मेरे स्टाफ ने। लेकिन सब मेघालय स्टेट में क्या स्कूल का इवेंट भी ऑफिस भी सब बंद हो गया था, मालूम ही हो गया। बैन चालू है। भाई प्लीज स्टॉप आपका काम। bos dengan baru ada aku di dombrang Siapa bahagia please sengit nak kakam song pima wasong era filatif mentas ni deh. benar Saya sengit nak him nomor baik kibru rubro kai dei ban mi no ban khang no ma. Kang yuk. Nah, makalong sa pendong. Jokir di bantip ya kata. Dan no in case of emergency ini tan kan office pun bahagi pun hakikam kerke. Kikang do. Henry pat buram kan dari yang jokir kerpat yang pidi kasih yang sesuatu cuai kata. Ni pi buram minang kita kai. Kadi jing tok kasih kami na em tas ni. order for the university one Em dir ban asap. Kapor kam sumbamo kapor tendir kapor tasni kapor kang dasni dah. Tasni di pide ban buram ya kasni tasni kade ke kam kampis kir pide kasih kir sesuatu udah kam berkata show off. Mah. video berthang Tanggap bek perak ke irwan. Tanggap